Ej, E, kak si? dobro sam ti. Ma ne znam više kaj da radim u ovoj izolaciji. A mislim, gled, dosadno je, ali prvo moraš paziti na svoje zdravlje, ipak je to najbitnije. A znam, da. A šta ti radiš ovih dana? Kako provodiš vrijeme? Pa imam par načina. Ok, hvala ti na idejama. Vidimo se. Ajde, čuvaj se, čujemo se. Isto, bok. Bok. Hrvatski zavod za javno zdravstvo i mnoge druge zdravstvene organizacije savjetovale su građane da izbjegavaju javna okupljanja te da iz svojih domova izlaze samo u slučaju nužde kako bi spriječili širenje koronavirusa. Ukoliko osjećate simptome ili sumnjate na zarazu koronavirusom, ne izlazite iz svojih domova i ne odlazite u najbliže zdravstvene ustanove, nego telefonski kontaktirajte dežurnog epidemiologa ili doktora opće medicine. Poštujmo njihove savjete i ostanimo doma.